Hello guys, murameze neza. Guys, nizere ko mumeze neza. Naje ndameze neza, ndashima Uwiteka. So nashaka turabira hamwe kuri video nziza y'uyu munsi. Ni video vraiment y'akasamutwe, video ishobora kubigisha ibintu bitandukanye. Kandi video nziza namwe muraza kunshimira muri commentaire. Guys, ngiye kubereka application ya mbere nziza editinga ama video kurusha izindi zose muzi. Ngiye kubereka application nziza cyane editinga ama video kurusha izindi zose musanzwe muzi, kandi iyo application editinga kabisa. Ndakeka muza kunshimira. Ubu ngiye kubereka, ubwo reka dutangire. Tugiye gutangirana n'iyi application. Ndakeka muyibona guys, imeze neza trop, imeze neza cyane. Ubwo iyi application rero kugikora ifite ibintu byinshi, irimo byose kujya kwa CapCut. Ubundi iyi ni nziza kabisa, imeze neza uko biri kose. Ndakeka muza kuyikunda, ndakeka muza kuyikunda guys, ndakeka muri buyikunde kabisa. Guys, iyi application ni application nziza. Urabona irafise ntuze ya YouTube, ndakeka muri kuyibona, ya TikTok, Instagram, byose birahari. Urumva ifite ibintu by'umwihariko, ifite ibintu byose. Ndakeka mubibona. Guys, wanyuma subscribe kabisa. Subscribe yo kuri YouTube ni ingirakamaro kugira ngo ubandanye ubona ibintu bihaca. Naje bintera ingufu, ni inkunga kabisa. Guys, dore akandi kantu rero muri iyi application. Dore noneho akandi kantu utakwiye kuba wacikwa. Iyi application ifite utuntu twinshi. Dore uciye aho unyuza. Guys, urayibona, iyi yoroshe gukoresha kuruta gusumba uko wakoresha CapCut. CapCut iragoye. Dore iyi iroroshe rwose, iroroshe. Ubwo namwe muzaba mumbwira application yoroshe bishoboka. Guys, urayibona, muri kuyibona. Guys, urashobora kubwira umuntu uti kanda like, kanda comment, shiraho comment, shiraho subscribe, kora share, ukayinyima koko kandi mubona ko nanje ndi gukora ibintu by'amateka. Guys, iyi application niyo yandi wayikura. Umunanirwa ku editinga kandi application zihari. Murayibona uti singwizi. Application nziza cyane, nziza cyane. Uri kuyibona? Uri kuyibona ko nta n'ahandi wayikura. Application nanje ndi gukoresha muri kino gihe ni iyi ngiyi kabisa. Uri kuyibona? Undi ni application y'ubwenge, ni application irimo utuntu tw'ubwenge, ni application ushobora kweditinga video ku buryo n'umuntu ayireba nyine akumva yakomeza kuyireba kabisa, akumva yabasha gukomeza kureba video yose ku buryo ayireba nyine kugeza irangiye. Guys, dusubire mbereke n'utundi. Guys, ndakeka mwabibonye kabisa. Ubwo ndakeka mwabibonye. Ni nziza byo
ntabwo nakomeza mvuga ibindi birenze aho byo kuvuga ko ari nziza byo namwe murabyibonera. Subscribe, comment kugira ngo dukomeze tuzana n'ibindi bishasha. Video nziza irayeditinga bitagoranye, so irimo amafilter yose, ni ukuvuga uko ushaka kuyikora wowe nyine uko ubishaka niko ubikora, uko ubyifuza niko ubikora. Guys, murayibona gute iyi application kabisa? Nje niyo ndi gukoresha ubu tuvugana, ndakeka muri kuyibona, ndakeka muri kureba, n'undi murabibona. Ubu mwamaze kuyibona kabisa, ndakeka mwayibonye neza neza. So guys, ikindi narenza hano igikira, ibingibi murabona bidahagije, ibingibi murabona bidahagije, ibingibi murabona bidahagije kabisa. Guys, subscribe, comment, cyane comment, umbaze ibyo ushaka byose ndagusubiza, kandi ndakora n'izindi video nyinshi muri iyi minsi, dore ko umwanya urahari, tugomba gukora, utagucika intege kabisa.